Post açılgan, postga günde ballar ismen bol arvatacak. Yarım ballar postga gelip postga arvatacak. Ayıldın kolsuzluğu saklatacak. Yarım usulüp ballarga kişine çay koyup gelip çay tutup çay koyup gelip rahmat şu ballarga, karagan ballarga çok rahmat. Ne de şu Kaşkajol aylıq şu Pakelena turada bugün 1985 yılda ballar turağız posta. Adamlar şu kolsuzluğu için ötkörme şu gel solukka baylaşı ötkörme şu postlaşmalar oluyor turağız tazalıklı karmağı şu 85'te. Uyda otururlar. Uyda şu çıkmay oturgular, yaş ballar, çıkarbaş şu hareket kılalı, barcağızda yaş ballar var, çıkarbaylı. Barcağızga den soluk gerek. Şu elдің қауіпсіздігі үшін hareket kılıp atağız şu. Elimizde tinçlik olsun. Kişiler savur kılıp tinçlikte saqlap tursak bari ötüp ketip Xudo kalasa. O'sha baribir iyice tartibga keleli. Atayın 76 var aytып, бүгүн акаларды сыйлап отуруп. Ballarga çok rahmat olsun. Ballar hizmetli odat. Toğdaydı mallara. Birincilikte vardığımız birincilikte biliyorlar. Keçilik olsun, amaçlık olsun. Zamanımız kız olsun. Harbiden şu жақсылықта жol inşallah. Bu oğullar etraf sakayıp adamlar жақсы olup gelsin. Keçilik amaçlık önderge. Magazinlerden yetemeğini tekşirttik. Cenabı yemeklerden önce boş attım. Mayga ya da boş mu çektim? Lavuluyu bugün tekşirttik. Eğer ben nakladmayı tekşirttik. Yetten eğer de daha boş attıran olsa biz yemek ötürtmeyiz. Şimdi faysa. Sebebi ulardan qaysi şeyden alsa olurdu nakladını alış gerek. Kantisonu aldı. Beri gelip kantisonu koçuş gerek. Yol dersin koçuş gerek. Özden tekşirttik. Geri aldı. 150 sonluk mayın 3 son tabii sonra satbaş gerek. Şunu gözümelik anlatalım. Şimdi hayırlı postuzda sakılalım. Hayırlı postuzda 5 aylık. Rayonduk saklatma daha saktasın. Bizde rayon abi büyüklüğünde katladı. Kontrol bizde öte katlı oldu. Kaşkajol аймағында bizde 4 post var болчу ар бир айылда bizde. Бүгүнкү күндө азыр бир посту калтырдык. Мында жазгы тала иштери башталганына байланыштуу постто элдер көбүрөөк кезек күткөндүгүнө байланыштуу азыр эң главный биринчи посту коюп бүгүнкү күндө элдер ошол посттон гана өздөрүнүн иши менен жүрөт. Ал дагы ушу айыл өкмөттүн берген маалыматтын негизинде ушу тала иштери боюнча продукту жана дары дармектер боюнча иш алып барып жүрүшөт. Негизинен бүгүнкү күндө биз абал туруктуу элди өз керектүү нерселер убагында камсыз кылып атабыз. Assalamu alaikum. Kaşkajol айыл өкмөтүнүн тургундары. Бүгүн биз октябрь айынын 1985 жылкы поколение жылкылары ушул постто турабыз. Ушул айылдын коопсуздугу үчүн максаты ушул. Ошону менен бирге эле ошол айылдагы ошол бир туугандарга элибизге жардам берип, ошол тартипти сактап, башка ошол чыгып кеткен, кирип кеткендерди ошол коопсуздугун тартибин сактап ушул жерде турабыз. Биздин айылда азыр ар бир күнү бир суткадан бир поколение алмашып туруп атат. Баардыгы жакшы, тартиптин негизинде айыл өкмөттөн ошондой бир продуктага кетип атам, больницага кетип атам, бир башка эмелерге кетип атам деген кагаз бутовой лист менен келип өтүп атышат бүгүнкү коопсуздугун өзүбүздүн колубуздан келишинче кылып элдик уюшум болуп колубуздан келишинче тосуп пост коюп өткөрүп эме кылып болушунча жакшы аракеттерди кылып атабыз. Эл заман тынч болсун деп элдин коопсуздугун ойлоп.
жакшы эле иштер болуп атат. Күнү түнү туруп атасыздарбы? Күнү түнү ошо